Ćao svima, danas ćemo pokazati kako koristite Fraps. Kao što znate, svi mi Fraps koristimo za snimanje video igrica, pa ću nešto ukratko da objasnim osnova korištenja programa Fraps. Pod General opcije nisu mnogo nešto bitne, sem monitor Aero Desktop. To vam je opcija koja omogućava da snimate ili slikate vaš desktop. Zatim prelazimo na opciju 99 fps, Benchmarking. To vam je opcija da testirate performans vašeg računara. Ispod su opcije koje će biti prikazane na kraju testa u folderu koji se nalazi u Fraps Benchmarks ili koji god vi folder odredite. Desno se nalazi Overlay hotkey i preporučujem da izaberete Hide Overlay kako ne bi na snimku imali prikazan FPS. Prelazimo na Movies. Na Change možete da izaberete lokaciju gde želite da vam se video sačuva. Znači video snimak gde vam se sačuva. Video Capture Key, hotkey. Izaberete koji taster na tastaturi želite da vam uključi snimanje i isto tako da završi. Na primjer, možete broj 1 na tastaturi ili šta god vi želite. Idemo zatim na Video Capture Settings. Najbolje je izabrati 60 fps prilikom snimanja igrica. Naravno, ako vam računar nije dovoljno jak, nećete moći snimati 60 frame-ova po sekundi, ali isto tako zavisi od igrice do igrice. Full size izaberite. Naravno, snimanje najmanje u rezoluciji 1200x720 da bi vam, na primjer, na YouTube bilo u HD. Najveći problem za sve vas je što snimak bude po par gigabajta, ali koristite, na primjer, neki video editor, napravite render i ta veličina će biti znatno smanjena. Loop buffer length je jedna zanimljiva opcija. Kao što vidite, default je 30 sekundi, ali možete maksimalno podesiti do 999 sekundi. To služi tako što pritisnete i držite taster za snimanje 1 sekundu. I boja na ikonici bit će ljubičasta i, na primjer, igrate neku igru, a nešto se smešno desilo, a vi želite da imate to snimljeno, dovoljno je da ponovo samo pritisnete taster za snimanje. Broj na ikonici će biti crven i imat ćete snimljeno šta se desilo u prethodnih 30 sekundi i nastavit će se snimanje dok vi ne zaustavite. Split Movie Every 4 GB. Ovo ne preporučujem jer meni uvek nastane mala praznina tokom snimanja između svakog snimka koji se deli na 4 GB, ali vi možete da probate. Sound Capture Settings. Izaberite Record Win Sound ili nešto drugo, naprimjer ako koristite Windows XP, vjerojatno neće vam isto pisati. Ako želite da snimate zvuk sa računara, i Record External Input izaberete kako biste snimali zvuk sa mikrofona. Screenshots nisam nikada mnogo koristio, jer lakše mi da uradim sa videom neki klip nego slikama. U osnovi to vam je da slikate igru ili vaš desktop u 4 formata koji su prikazani ovde. I na vama je samo da izaberete koji želite. Za više informacija posjetite moju FB Facebook stranicu. To je to i ćao ćao!